اللہ حمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ثنا، قرآن حدیث کی ثنایتاً، اصلاح معاشرہ کی وائی کردن، ہے کوئی وہ دین بگی تان بگی اللہ نا توفیق قبیر بسی شکریہ جائے توسی الحمدللہ۔ اللہ کے احسان فضل کرم نتنا کوئی انسان مہا کی کوئی اپان بتھبو کما پاکو پیا لاکھوں عربوں کھربوں بندہ سگی منونگا محلہ سگی میوئے پونمکی منونگے ای کوئی کھربو اللہ رب العالمین نکسیری بسی ای کوئی کی لائبت فمن کنسی شکریہ دائی توسی الحمدللہ۔ آبائی نامدار رحمت دو عالم رحمت للعالمین ساقی کوثر شفیع المذنبین رحمت للعالمین شفیع الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ثنا ای کوئی کو اللہ رب العالمین نا مہا کی امتی و حربائی کو کی لے پکو بنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین اعلان تو تذکر اے حبیب و لبیب نم واسطو مذاکرہ تونو نئی نو آلوچنا تونو فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وعظ و نصیحتنا مذاکرانا آلوچنانا مومن سنگی کان بفنگی کئی کان بفنگی علماء کرام سنہ یجبا عمل دگی چاہ کیا دینا خنگنا یام نفر عمل توبہ دا علم ضرورت نہیں علم نتنا عمل توبہ یادے مول مدہ مسلمان کوئی اللہ کی بندہ نہ مسئلہ کھنگا کی مسجد تا جیسا نماز سون بادوں دو درہ مندر دسو گرجا دسو گاڑی دسو لبی نکان دسو ہر بہم دسو بھائی مسئلہ خطر دی اللہ کے گھر خانہ کعبانی منون چند رسوس ہو گئے مرم مدونا عمل توبت دی علم نہ ہینا یامنا ضروری حضرت کی زمان آتا مسلمان کوئی جا علم مسئول شکھانی یام نوابی شکھا نتنا علم نتنا دنیا دسو ہنگا یادے قابر دسو ہنگے آروئے حشر دسو مائی پاروئے یا تک جنسو ہنگے آروئے کہ بے علم را خدا ماننا علم نتنا اللہ کو کھنگے آروئے علم سی آمنا ضروری نہیں مرمدنا اللہ رب العالمین قرآن ہے فذکر اے حبیب نم واسطو نیبو بہت تعلق کرو فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ علم نوازو نصیحتنا مذاکرنا مومن کی یا نکانے جیسا کہ مثال تبلیغی جماعت ماشاءاللہ میو اسم چلی سوئے بار پسک ترک کم کوئی علم پی کلمہ نماز علم و ذکر کلمہ نماز علم و ذکر احمد نکل لگے مری صبح اکرام الناس اخلاص نیت دعوت الاللہ اجے بابا کلمہ نماز علم و ذکر علم و رسول ذکر مدھوتا اکرام الناس میوئے پون مکو
اکرام सम्मान इज्जत होगा इखलास नीयत हो हर थबुक अल्लाह के वास्ते हो आईने तौर पर थबुक कोनो मसी हर लम्हा हर कदम हर सेकंड हर थबुक लोग मसी अल्लाह से हो जाए मगा सुबह तरुक सुबह दावत इल्लाह लोगों को अल्लाह के राह पे उठाना मियो शिकु अल्लाह की मैकाइदा वजन है तबुक बतरो बिताले इलियास रहमतुल्लाह अलैहि खैर इलियास रहमतुल्लाह अलैहि ने लगे तिरबा एक इंसान एक अल्लाह की बंदाना चाहे इमो की मुरब्बी हो सनो गांव की मुरब्बी हो सनो मस्जिद की सेक्रेटरी हो सनो इमो की सेक्रेटरी हो सनो मदरसा की सेक्रेटरी हो सनो थबुक अनि मामून दया और बुर्दी माम माई पाकने एक इंसान के अगर दो चीज हो तो वह इंसान जी सकता है सही ढंग से मियोय बाबा इमो की गार्जियन मकू बता बुर्दी मामून दा इलम मानी थबुक अनि मथौ गाले तो दिमाग फैमिली जो चली हो चली ने ऐसे तो जीता है सल रहवान सुचार मकोई सुफाई मकोई सुपोली अदुरते अल्लाह ने अपा जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ताकम बा तौरम बा मौन अदु ये मतों में ना कुर्सी लेके कल बताना पड़ती दो काम चाहिए पहला एक हाथ में इल्म हो दूसरे हाथ में जिक्र हो इल्म मसूल जिक्र नहीं तो बताना पड़ती घर नहीं चलेगा फैमिली नहीं चलेगी परिवार नहीं चलेगा मस्जिद के सेक्रेटरी वबिया होय प्रेसिडेंट वबिया होय मदरसा की सेक्रेटरी वबिया होय मोहल्ला की मुरब्बी बिचारे को उसको बतिक चाहे इल्म कौन सा इल्म नमाज का इल्म हो कुरान का इल्म हो हदीस का इल्म हो जितना जरूरत नमाज की मनोंदा जितना खंड पर बताओ ताबा लोइने बक इल्म सी हर निपान रुपए की बतकता फर्ज आयनी कम का दुनिया में इल्म हो सामाजिक पारिवारिक हाउला चक्का लवनी वरतार बड़ी लव सुबदी इल्म का मसू हुनर बदलता है स्कूल कॉलेज पता है दिमागी टाइम टेबल का हक बदलता है दुनिया में लाइटसु दुनिया में इल्म इस्लामी लाइटसु इस्लामी इल्म कबर के इल्म हशर के इल्म जन्नत के इल्म जहन्नम के इल्म अल्लाह के इल्म नबी के इल्म पूर्ण मसीह ये इंसान मोमिन के अंदर होना चाहिए ना क्या बनी कब्र में पूछ होगी सवाल होगा तीन काम अल्लाह का नाम हो नबी का नाम हो धर्म करीनो खम्र बोलती हा हा ला आदरी हशर करी सवाल तो गनी पुलसिरा करम बोल गनी जन्नत करम हिंदू गनी सिर्फ इल्म से इंसान के अंदर होना चाहिए नंबर 2 जिक्र अल्लाह की जिक्र इसका मतलब ये नहीं कि हल्का बंदी हो गुरु तो फकर अल्लाह सुबह ये भी इल्म जिक्र है ठीक है आए इल्म कुरान तिलावत तो इल्म जिक्र नहीं अल्लाह अल्लाह सुबह जिक्र नहीं मसनून दुआ सुबह जिक्र नहीं चारों की दुआ सुबह जिक्र नहीं हिब की दुआ सुबह जिक्र नहीं तुम बड़े हक में दुआ सुबह जिक्र नहीं यूं जगत में दुआ सुबह जिक्र नहीं बजा चढ़ दुआ सुबह जिक्र नहीं फीसे पे दुआ सुबह जिक्र नहीं जिक्र का मतलब है हर आन पे हर लम्हा पे हर वक्त अल्लाह को याद तौबा चाहे अल्लाह रसूल चाहे बिस्मिल्लाह सोलू चाहे हम्दुलिल्लाह सोलू चाहे दुआ सोलू चाहे किस्सा करना सोलू अल्लाह को कहो असल ये जिक्र है तो एक इंसान के अंदर इल्म और जिक्र हो तो वो फैमिली चलेगी वो बंदा जिंदा है मुर्दा नहीं कुरान का इल्म हो हदीस का इल्म हो अल्लाह के इल्म नबी के इल्म जन्नत के इल्म जहन्नम के इल्म पुरस्कार के इल्म दुनिया में इल्म इसी इल्म से बदलता है अगर नहीं तो वो डेवलप हो नहीं सकता तरक्की नहीं कर सकता मां दुनिया का कामयाबी हो गया हो चाह बगे इल्म थक बगे इल्म शेर बगे इल्म
یہ علم نہیں ہے. سارے حیوان سچائی سگر حیوان سے مکر سے مچا میں سکو علماء کی زندگی لے یہ علم علم نہیں. اللہ ناپام بے علم نبی ناپام بے علم جس علم جس عمل طور کا جنت فمودہ ربا مائے پاک ربا عذاب جہنم تک ہمدہ ربا قبر کے عذاب تک ہمدہ ربا مدد کے عیب علم دو مسلمان پہ ہونا چاہیے. نمبر 3 مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف تا خانہ کعبہ کی مطاف تا سمان دا فملی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سینی ایمدہ وسیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بات بتائے. ابو ذر سنو قیامت تک آنے والا امت محمدی کو بتاؤ علیکہ بتلاوت القرآن وبذکر اللہ. ابو ذر نگو دائی کی وسیعت نصیحت سنی قرآن تلاوت کرو علیکہ تم پر فرض ہے قرآن پڑھو قرآن تلاوت کرو قرآن پڑھو کرو وبذکر اللہ اللہ کی ذکر کرو اللہ کو یاد کرو اللہ کو کہو کرو فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ لِكُلِّ أَمْرِهِ. اگر 2 کام کرو گے قرآن کی تلاوت کرو گے تلاوت القرآن عمل طوربا وبذکر اللہ کو طوربا دنیا کی ہر سمسیا لئے سوادان سبحان اللہ. صرف دنیا نہیں جسٹس تٹی عثمانی صاحب نا سکی تفصیلی ربا تھبو کانی پانکولا دی یسکنو لکل امری ساری کام دنیا کی سمسیا آخرت کی سمسیا قبر کی سمسیا حشر کی سمسیا پلسرا کی سمسیا لوئی نہ اللہ نا آسان بھگنی پارت وگنے چونا. قرآن تلاوت کرو اللہ کے ذکر کرو حضرت کی مسلمان ہے کوئی تلاوت کیا کرو کتنا بندہ تلاوت کرنا جانتا ہے. علیکہ بتلاوت القرآن قرآن تلاوت ہے. حضرت کی زمان آتا مسلمان کہنا کہ کیا تلاوت نہیں کرتا. قرآن پر عمل ایمان لانا فرض. قرآن تلاوت مفہم غرض تلاوت توبہ حیبہ فرض. مفہم غرض کو مقصد توبہ فرض. قرآن کی مفہم غرض کی آرٹا کرنا فرض. عالم ترتے امید لوئے نمک بدک جیسے الحمد سورہ فاتحہ میں تنا نماز کی کوئی رکعت نہیں تھی پڑھنا ہے فاتحہ کو شدھ ہو شیر نہ بجنا تلاوت توبہ تنبہ حیبہ پر جائے ہے تیارے یارو ماگی مانا میننگ مفہوم کرلے کھنبہ حیبہ فرض نہیں. قرآن کی بتکتا جیسا کہ ایمان لانا فرض تلاوت توبہ حیبہ فرض مفہوم کر کی ارتھا کھنبہ بنا. یہ سورہ فاتحہ بندہ رسولی الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین بندہ تعریف کرنا گی من الحمد پرشنسا کرنا گی نونانا تولیب اللہ کھنی میرا بندہ تعریف کر رہا ہے آئے کی پرشنسا تولیدی پھر بھی اللہ پوچھتا ہے آنے بندہ بول تیرے زبان سے میں سننا چاہتا ہوں من الحمد تعریف کس کا ہے کرنا گا تعریف تولیب دو اللہ کھنا پھر اللہ جب پوچھتا ہے تو بندہ جواب دے الحمدللہ تعریف اللہ کا للہ رب کی پربھو کی پالنہار کی آئی تعریف تو دے. پھر اللہ پوچھتا ہے للہ اللہ کا نانو من اللہ یہ للہ کون ہے کا نانو بھائیو بندہ بولتا ہے رب العالمین ادو گمبا اللہ نے ادو کی تعریف نے جس نے دونوں جہان کو پالن کیا. اللہ کا نیمہ بتا رہتے پھر بھی اللہ کہتے آنے بندہ بول رب العالمین کون پھر اللہ کہتا ہے من رب العالمین رب العالمین دونوں جہان کا پالنے والا کون تو اللہ بندہ سے بلواتے ہیں پھر بندہ کہتے الرحمن پھر اللہ پوچھتا ہے من الرحمن رحمان دیالو دیابان کنا رہایو پھر بندہ بولتا ہے الرحیم ہم تعریف پرشنسا الرحیم گینے پھر اللہ پوچھتا ہے من الرحیم رحیم کا نامو حضمت اللہ رب
مالک یوم الدین، جزا فضا کا مالک وہی رحیم، وہی رحمان، وہی رب العالمین، وہی للہ، اسی کا ہم تعریف کرتے ہیں۔ جب بندہ بولتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دین کا مالک، اس کا ہم تعریف کرتے ہیں، تب اللہ بولتا ہے ہاں بندہ نہ تعریف کرو تو اے کھنگ لے تھا جنے اے، آپ کیا چاہتے ہو بولو، تب بندہ نماز بولتا ہے، بندہ کرے یار ایاک نعبد و ایاک نستعین، والا ننگی متیں نگوندگی ننگی تعریف تو جری ننگی بندگی توری نگوندر متیں نہیں جری، اللہ نگوندگی نہیں جری، اللہ کہتا ہے ولی عبدی ما سأل، تو جو چاہو گے میں دینے کو تیار، بندہ کھم کو فرض ایک کوئی قیام ہے۔ خیر اللہ کے نبی کی وحی علیکہ بتلاوت القرآن، ابو ذر سنو تم پر فرض قرآن تلاوت کرو، قیام تو وہی کوئی کم نے توری قرآن تلاوت تو ردی فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ لِكُلِّ عَمْرِ، سارے کام سمجھا سمادھان ہوئی نا، توری کا میں نا ذوالفقار علی نقشبندی دامر برکاتم العالیہ نا آسان طریقہ ہے، کوئی بندہ رات سوتے وقت ہبلم دائدہ سورہ تکاثر، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، الحمد شہو، سورہ منگاسی تنگلم دائدہ سورت آربا تلاوت آربا آدو ادارہ بردی اہیم لنگ سوئی و تلاوت کرنے والا سنگی منونگا ناکیا کی ملی میرے سوال وابی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر تو، اللہ کو سنن تو، اللہ کو یاد تو، فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ لِكُلِّ عَمْرِ، جتنا سمجھا لوئے نہ سمادھان ہوئی نہیں، ہم ذکر کیسے کریں گے؟ اور کتنا کرتے ہیں؟ آسان طریقہ نسخہ ربا ذوالفقار علی نقشبندی، جو بندہ نماز متم منگا فرض سلام پھرائی بگا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھرائی بگا لگے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار احمدک سولو نماز متم فرض متم منگا مکی فرض سلام پھرائی بگا ادوے بطار مردی ما کسو کتیبہ لہو الذاکرین اہیم منسوئی با 24 گھنٹہ ذکر کرنے والا سلیمان دا اللہ نے میرے سبحان کیا آسان طریقہ اللہ نے دیا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و طریقہ دا سنن الخدا دا عائشہ آسانی لائی، رات بھر تلاوت کرنے والا، دین و رات اللہ کے ذکر کرنے والوں کے نام پہ آپ کا میرا نام شامل کرے گا، آسان طریقہ نسخہ بتایا۔ دعا کی مانگ مستون ادعیہ جتنا لیری مکھائی جو کھم جبا جو ہے جبا کھجی کھجکتو مادو دوام کی ساتا ہمیشہ کی چاہتا برابر نمت خودن کی کھر عمل تو جپتا رکھتی انشاءاللہ اللہ کی نبی نربت یزکینو لکل عمرہی، سارے کام جتنا شوشہ جتنا ابھاؤ دیبا لوئے نہ بچینی لوئے نہ چین بہتری، بچہ اسکول جاتا نہیں، بچہ پڑھتا نہیں، ماما مپا یادے، بسی چلو یادے، تامی چلو یادے، لاری پاؤ یادے، پولیس کاؤ یادے، مکہ چلو یادے، نسامنا چلو یادے، اللہ کی نبی حریبہ آسان طریقہ ہے، تم یہ عمل کر کے سی دیکھو تمہارا ساری کام اللہ نے سوالہ چل رہا ہے۔ اور جن کی زمانہ دیکھا ہے شمر شاہ مایا محمد طریقہ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و طریقہ دا زندگی کی کامیابی علیکہ بتلاوت القرآن وبذکر اللہ فإنہ یسکن لکل عمر، آسان طریقہ ہے۔ دوسرا نسخہ ایسی بتیں عمل کی دمکتا وعد و نصیحت میابتا ہر عمل تو ہویا انی انشاءاللہ عمل تو نہیں دینا بتاؤں منگا کہ فرد نماز بتوں گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کی نبی نے زندگی بھر عمل کیا۔ ابن اللہ ناس فلق، اللہ کی نبی نے سوالہ کا مقبول نہیں نا لوگ کامل کا حجان کام کر لی، جب بیمار ہو گئے اللہ کے نبی بکو کھانت پر نمبرے مرد الموت سرم دائی کی مطلب تھا عائشہ صدیقہ عائشہ ناس فلم نقصور نکو نبی تو کام لگا آئی حجان سے نام کبھی لان تلے لگے
سوتے وقت اللہ کے نبی نے عمل پڑھنا. نمبر 3 عمل آسان آسان طریقہ ہے. کوئی بندہ کوئی غریب دکھی لئی تلائے بمی وسہائی بھی ہوئی سکو کہیں کا سہارا توبہ مدین توبہ ہر توبہ احسان توبہ اللہ رب العالمین دنیا کی سمسیا سمادان توبہ دکھ کی زمان آگی ہے جو کو ولی سی منوں گا مدین کی بیرگا اللہ رب العالمین واب جنت پیلے سبحان اللہ. ایک عمل کون سا لئی تلائے با کمزور দুর্বল সম্পদা অসহায় নিয়েছে গুরবাতেন তওবা এহসান তওবা মুসিবত দিলটা ঘমন ঘমরবা তাকাব্বুর গৌরবান্বিত ভাব অন্তরটা পুরাত্রি বনিয়েছে আইবু আদনা নাফাকিসিন তকরামন সমপনি खल लगा इंसान को अपने आप को हकीर समझी बा धन दौलत रुपया पैसा बीवी बच्चा गाड़ी वाली ये सब हेच है हवाया मतलब कई शुक्र हो कफन भी मते और बकरे कुदरत चता होगा जाएगा तो सिर्फ ईमान और अमल जाएगा सिर्फ जहर में थम लगा हर इंसान के साथ हुस्न सलूक का होगा पुराना है पुराना है नून वल कलम वमा यस्तुरून वमा بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون حروف مقطع قرآن کا جتنا ہے اس کی معنی ملے کسی کو علم دیا نہیں صرف اللہ کے جیب میں ہے. جیسے الف لام میم الف لام را کاف ہا یا عین صاد طه طاسین یاسین جتنا حروف مقطع علم کنا وہ اللہ نبی نے رب العالمین سورۃ القلم قلم کی معنی ہے سورہ قرآن کی تعریف سورۃ القلم نون والقلم وما يسطرون آئے قیامت تک آنے والا امت محمد کی بتا سے منتاؤ والقلم قلم کی قسم وما يسطرون واو قسمیہ قلم کی قلم نئیبا بھائیسن کی قسم وما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِكِ حَبِرْنَا مَجْنُونَ نَتِے پاگل نَتے بوڑا نَتے کافر قریش جتنا ہی نا کو گالی دے نام کو جتنا بھی نہ پتہ ہے سن انن پاگل نتے وما انت بنعمت ربک نام دیا یہ نعمت پنگا بھائی نن گندوگا یہ پالوا ائی نن کو پرسکار پھر بھائی نن منو نے تو توروا ائی نن کو سلیکشن تور دے بندانی بیما جنن پاگل نتے بوڑا نتے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ نن کو مسنگی نکو تو بیان نورگا کلمہ سنبا قیامت تک آنے والا امت محمد کی دمتا غیر مجنون غیر ممنون وسیم وسیم شمال اتبا نعمت اللہ رب العالمین این جنت سابت حمین وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حدیث اللہ علیہ وَإِگِ حبیب نمون دائنا خلق عظیم سب چریتو فجب بیوہار فجب لچت فجب سجد نمون دائنا دنیا بپی لگا کھارا بنی اللہ کے نبی کے اخلاق اتنا بجائی اتنا خودے غیر اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھے. ایک یہودہ عورت کافرہ عورت غیر کلمہ پڑھنے والی مشرکہ عورت حنومیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کا 6 مہینہ تک اتنا دشمنی کیا. وہ بڑھی جب بیمار ہو گئی حنومی تو پسان اندے بیمار ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بولے گا بھائی بندہ خبر لے دو بچاری ہم بھی بچاری حنومی کی بچہ مسلم ماں اتنی اجوین نے دشمنی توبہ ایمان نے دشمنی توبہ ایمان نے دشمنی توبہ محمد نے پاک بھائی کوئی انتظار کرے جوان نہیں ہے ابوبکر عمر خودنا بدلہ لینے کے لیے آئے اللہ کے نبی نامہ آئے نبی بدلہ لو بدلہ پڑھتے ہیں اسلام کی نسل پہ بلاک بنی
imanan kari nungai daba kara mawa batawano nasi jadi tha gaya dari ai lambira tikam dai nasi kari kino nasi humnesho ai lambira tikam ta kawa ai hanbala pani hanubina bama muhammad ya changam de nadanalai Allah nabi hai islami message ne hida batau da ayo isim batau da ayo kari khidmat ayo yum sila mula ayo यहूदी ने पीतर और मोहम्मद ने पहले इतना दुश्मनी तो है नंगे अखलाक नंगे व्यवहार दिए इतना बजाय इतना बेजाय नंगे तालिब नंगे तबीब धर्म दे अब बजाय को सुबीरो कलमा सुरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी क्या कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम अल्लाह ने खुलुक अज़ीम इनको रसूल के सब चरित्रों फजर व्यवहार 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं रात भर तकरीर करो खत्म नहीं होगा इनको की अखलाक में भाई ताकत इनको की अखलाक को लेकर बेजोड़ दर्द लाल का कलमा सुन एक मिसाल वही होता है अल्लाह ने नबी के मैसेज गरीबों को बेवा को दुखी करने को कमजोर आदमी को असहाय को मदद करो नुक्सी जाए जिंदगी का काया बदल जाएगा अल्लाह दुनिया में कामयाबी करेंगे मरने के बाद नजात दिला देंगे दुनिया तुम्हारे पास शेर के जन्नत में एक ही मैसेज किताब में लिखा जुल्फिकार नजमंदी दाम प्रकाश आलिया नलती बा जुनैद बगदादी मुतारो अजय सुना नहीं जुनैद बगदादी अल्लाह के वली कैसे बने मतंतुगी जुक्तुगी मागी जमाना था सिपाह सलार आजम अपांगा जन्म करो ताकतवर शक्तिमान मुंगा कौन होता है एक नंबर जुनैद बगदादी हाथ देखो के साथ मुंगा कौन है गोविंदपुरा ने 95% तो मुंगा कौन है आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया इरोई लाभो है नलमी पागल की समास्ता खैर खराब नाम रंगीए जायज नहीं जुनैद बगदादी मुंगा कौन बता एक नंबर बताऊंगी निंथौरमा को पैसा भी लगा तोलो मेरे गमारी मेरी उतरनी मुंगा चाहिए मकन कौन है पुरस्कार जुनैद भागी निंथौरा पैसा पुरस्कार के लिए मैं मेरी उतरना है किताब में लिखा एक मर्तबा जुनैद बगदादी निंथौरा ऐलान करे आगामी वर्ष 2024 की जनवरी की 5 तारीख অমুক ফিল্ডা অমুক ময়দানটা মুন্না করব প্রতিযোগিতা দেশ এলান্ত হয় হাজার হাজার দর্শক হাজির जुनैद की सिपाह सलार आजम लोग मत मनखान में बहुत कई कुछ बात की ऐसे लोगों का किताब में लिखा गांव में दा खुला कब दा निपामा कमजोर असहाय लाल बनी बचाने मोल वाली कार में जाते पैसा नहीं गाड़ी नहीं तीन बार आते करना शुरू की दे मैं मौके से लेते निगोल भरी नहीं बंदा को दुख होता है नुबी बचा लाएगा जिसको एक लड़की मिली बहुत कुशल दौड़ेगा इन कलम का भागेगा मतम लापता होम भी रबान ममा वाल जन्नत का सुभान अल्लाह एक सहाबी ने बोला अल्लाह के नबी ने 3 बजे बोले यार मेरा तो 2 लड़की है अल्लाह के 2 भी जन्नत में जाओ एक बोले यार मेरा तो एक ही लड़की है 3-4 रुपए बचा होता नहीं नाम है कि अहू को बना अहू को यो लगा अहू निगो धारण दी जन्नत का नहीं ममा पा आई की अल्लाह तआला के 2 भी जन्नत में जाओ अल्लाह की बंदा बचा निगो बनी थादनी का लेके रुपा पैसा लेके चीज है बोला के हनुबुल मुवासा में अल्लाह के नबी की आसान तरीका नुस्खा हदीस गरीब असहाय दुखी नीबू कमजोर नीबू मजे दौरदी नुसी चारती अल्लाह नसीबी हनुबुल करे हनुबी निगम में ऐलान तो है आगामी वर्ष 2024 जनवरी मास 5 तारीख मुंगा कोरोना देश माखरे जिसका कामयाब होगा 10,000 पुरस्कार 10 लाख का गनी हनुदी लाइन हनुदी या चल हो गया मुंगा कोरोना या जीती रहती 10 लाख का गनी तुम बचा गया
Icara kami mencari kamu hobi ay. Kan ini rumah ini ay cakap. Anu bilang बुरा बुरा सामना कुछ नया याद है न कौन याद है न करा जो कोई याद है जो नए पहलवान ताकतवर जो बस्ती की मम्मी जतनी पास सिपा सलार आजम निथों में पीछे पीछे दो जन थम लिवा न करा दिमाग को बदल हनुमान के रहे आए हनुमी या वास्ता इस्माइल का सुनी ले चला जब कमजोर और सहाय नी वो बतें तौरती अल्लाह ने मुझे सी वास्ते जुलाई को ताल में मान जुलाई ने मुझसे कितना या पहले जीते हल्ला ada di lakra lagi हनुमी बता रहे वास्ता की कान रुकना जुलाई फेल लाई मुसो तेल दिया हले बुरे आस्था दर्शो लो इमन गाइड लाई kan asum deh बुरा आस्ते आस्ते लगी हनुमान तंत्र तंत्र बा मबान को हनुमान को कुंदरा ले फेल ला मायामा क्या मतलब है हनुमान करी कोई फिरता ना मुका कोरकन दो दिन karena suatu was sunai pun हनुमान बयान ताई लई दलाई भूमि को नुसीर दी अल्लाह नुसीरी सी वास्तु जुलाई को ताल गए जुलाई ने नुसीर दी ले चलेगा बाबा जुलाई सुनो और जुलाई नंग सिपा सलाम ने से सवार ने नंग ताकतवर ने नंग मुका को नबमी देश के कला सुलाई दे आई कुगला के बना को बयान मते अब तो गए और बाबा जुलाई सुनो नबी के फरमान और सहाय कमजोर दुर्बल में को मतें तोड़ दे अल्लाह ने मानो मुझसे यानी ऐना वास्ता रखी नबी की हदीस की बाबा जुले ऐ लाए बमीनी ऐ की योगे लेते गाड़ी वाले लाए ऐ की जानी और मरीने लोह मसया दे ऐ की जाए जुलेते इजानी और मरीने बिबाया दे कलासे की जाए जला के नमो में वसियत करते बाबा जुले नंगे पैसा डोबा लेते ऐ दिलाए बमीनी नमो नबी की हदीस से ताला बने ऐ वक्त नुसीबियो नसीदा नहीं बुझी तेल बनने कोई कमी न रहे जिन्हें सुना दिल नरम हो गया अच्छा नबी की फरमान अल्लाह के नबी की हदीस गरीब नहीं करा वो भी मुमतियत दौलती अल्लाह ने मुसीना लाता रखा ऐ किताबी ना मैं बुताला में अच्छा ठीक है बाबा मैं आपको जिताऊंगा कह रहा है जरूर हनुमा आप मैं कोई बोल मत अंदर ना कहीं वो नमक कर दिया वो या है कल होता आगे ना कहीं सिला जाऊं जिते है लाख तरह का नसीब हो बयान तो सो ये क्या मजा क्या होगा सिपा सलाम आजम जुनेद का हनुमान बाबा यादव हनुमान से करीन सिद्धपुंगा कंदोरसी गाय में अनवर कुश्ती लड़ाई शुरू हनुमान जुनेद को हम तीन होता है जुनेद को का हो गए हमारा का हनुमान रे बादशाह जुनेद क्या हुआ जुनेद बोले कंदे मोइला जानो आई कंदे बादशाह आज तू मक्कर कर रहा अरे केला अब कर लो awak tu junaid ke Hनुमान का गुना कौन है हनुमान awak के बोल जुनाद दिखरे जुनाद नकाता हनुमान बंगे एक बार दो बार तीन बार खेला 4 नंबर बादशाह बस हो गया अब खेला नहीं है जाओ कुट्टा कराओ तू जीत गया 10 लाख लेके जाओ लाख बोले हनुमान हाशे कुछ नहीं डाल जुनाद से करा ले किताब में लिखा रात को सोया जुनाद बाबा रहमतुल्लाह अलैहि जुमले नबी के फरमान हदीस में अमल तो बनना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनाद की मंगला लाए जुनाद नगलाई के हदीस में हनुमान नगोद तालम अल्लाह तआला पर कमजोर में को नुसीर दे अल्लाह नन को नुसीने ननादु हदीस सारे दिल नरम होगा नसीलाए बने मामला मते क्यों बिबा आएगी रब्बुल आलमीन जुनाद की जिंदगी की गुनाह नहीं न पते लगा समान के चोट बोली सिंह बनूंगा नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे सुभान अल्लाह ये अल्लाह का शान है एक हदीस में बयान कर कुरान कहता है फज़क्किर और ये हबीब नंग समझाओ वाज करो ललितो पायुन जिक्रा तनफुल मुमिनीन बहाताना मुन्नतारदी वारन से तफमदी एक वहय मना एक इल्म मना एक अमल मना एक कौलो मना जिंदगी की काया बदल कर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने जमाना की अजो जो बोले सिमन का लाना दी है सुभान
یہ اللہ کا شان ہے. مسلمان کہتا علم چاہیے، کلمہ، نماز، علم و ذکر. کلمہ شدھ ہو، کلمہ کی تقاضا کم ہوتا نہیں، نماز شدھ ہوتا نہیں، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھنا پڑے گا. مسلمان نماز سوتے، روزہ سوتے کھاندے، علم سوتے، پردہ مشدہ سوتے، اکائی سوتے، بسی سوچندے، مدرسہ سوچندے، تبلیغ سوچندے، عالم معلوم سنتے. کیسا کیوں بچے گا؟ ایسا ایک زمانہ میں ہم جیتے ہیں، ایسا ماحول میں مسلمان سر حیوان کے زمانہ. قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. انسان نہ کوئی کہیں بریک بھی دی لا يَفْقَهُونَ بِهَا، تم سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. علم دنیا کو کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، ترکو لا يُبْصِرُونَ بِهَا، نہ کوئی تانے پاتے کھندے بہاتا دے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ایسا نہ کوئی گنی کی، نہ کوئی تانا نہ کنگا عمل کر دے. وَجِنَا دَقَوْلِ اللَّهُ أَكْبَرُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. نماز پڑھو بگڑا چنگی بسیتام. اللہ ہری باتوں میں انسان مید نہیں پاتے، کو گئی چتے نہ کو گئی تانے. اولئک کالانعام، کوئی تو مقوم بری پاربا، بل هم مثل حیوان بدتر انسان. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رب العالمين ومن أعرض ایمون تکی اعراض تولیبا، مسجد چندریبا، مدرسہ چندریبا، تبلیغ تولیبا، ذکر تولیبا، نماز تولیبا، پردہ پوشیدہ تولیبا، اکائی کی کندریبا، اہل مسا کندریبا، ماما مسا کندریبا، وضو مسا کندریبا، ٹی وی ٹیلر گان مطلب مطلع ولیبا تولیب مرتاوی بچانی مدچاریبا، شوٹ چاریبا، گوشت چاریبا. ایک ٹکا کوئی مسلمان سچا ہوتا ہے وہ لگنے لگا. ماما 36 بار 36 بار زنا کو چکا دیا. اتنا سکھاتا ہے اتنا بڑا حرام مطلع. ومن عارض شبہ، جس کا نماز چھوڑنے با، جس کا پردہ توڑنے با، جس کا وضو سے کھانے با، جس کا اکائی کی کھانے با، ماما پر سے کھانے با، اہل پر سے کھانے با، اکائی کی کھانے با، قرآن کی علم کھانے با، حدیث کی علم کھانے با، قبر کی علم کھانے با، جنت کی علم کھانے با، جہنم کی علم کھانے با. اللہ رب العالمین فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. ماں کی دنیا وانی ٹکا ہے، پیسہ ہے، بیوی ہے، اولاد سے، گاڑیاں سے، باڑیاں سے، سمپتی بے-چین ہو جاتی. ممو منگا بھگنی ممو نہیں جاتا ہوں بچا نہیں مر ہے بے آدھے، پیسہ نہیں چاوے آدھے، گاڑی نہیں کھو بھائی کے میں بھجن سائے کنٹو سانتی رہتے. کیوں؟ اللہ کو ناراض کر کے رکھا. انسان اللہ کی جب تک کے فرما بردار کوئی بھی ہوگا اللہ رب العالمین نے سکھ کی ہوئے. اولاد منگل الحمدللہ، لیکن اولاد نے سکھ دیتا نہیں. ممو بھگنی ممو نہیں جاتا ہوتے، بچہ نہیں جاتا ہوتے، مسلمان ہمیں آتے، پڑوس میں نہیں جاتا ہوتے. کیوں؟ اللہ کو ناراض کیا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. صرف دنیا کا گھروں کا کپا کرتے رہتے مسلمان. ہائے قیامت میں اللہ رب العالمین کا حشر کے میدان کا ممیتا گھر گنی منا پا گھر گنی پرک گئے مقوم دے گھر گنی مقوم پا گنی حشر دے چپا گم لوئے ممی تو ممی جاوی کی تو اوڑوئے مقوم دنی آوی مقوم دے سوک پر پائی مگم لوئے وَلَحَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کی بھی تعالیٰ کی ماں ممی کا گھر گنی مقوم دے گھر گنی منا پا گھر گنی رب العالمین کو بتانے نے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت
بصير الله أي دنيا دمي تانغتي نا بانغتي كون تانغتي جابا نبي جتانغ نبي سيتانغ نبي تارا يوري نسي أسر كي مدان دار أي بني تانا بكري كنا أي بنا بكر بكري كنا الله كون بكر بكري كنا غدا والا كني قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها है बंदा न कोई इमाम का आगे बोलवाना इमाम सामने लाए खुद के बयान करेंगे मशवरा की बयान हर फतवा करो एक वक्त की नमाज छोड़ो कौन भी वक्त के साथ जहन्नम के आग में जलेगा न चाहता वो मुख्तर की जहन्नम में हराम न सबको पार कर दी जहन्नम जन्नत में हराम एक कतल शराब पियो 40 दिन हत्या ना पा तौबा किया नहीं जहन्नम में डालेगा एक चक्कर सूद खाओ 700 साल जहन्नम के आग में चलेगा सुना हो क्या नहीं قال كذلك أتتك آياتنا है बंदा न ईमान का उलमा कराना कुरान तिलावत तोरे का बयान तोरनी हदीस पाने का तहरनी फनसीता तूने सुना सुबह अमल किया नहीं वकदालिक यौम तुसा जा जहन्नम में चलेगा नंग आई कुरान तुम्हें बना नंग आई को बताओ अमल करना नंग तुम्हें करना आई नंग को कहो चलो जहन्नम यह हशर का मैदान है इंसान सोच फिक्र कुरान दिल दयाल रबा अल्लाह की अपाऊंगा नबी की अपाऊंगा जन्नत की अपाऊंगा आई कोई दिल दयाल तो कभी भी कामयाबी नहीं होगा इंसान होने की जमाना था निपास से नमाज कम इनु नमाज नियम हम लाते बस पैसा कम दिवाली कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सोले जितना होना उतना नहीं इनु गुरु के रूपी करने को कितना नमाज है दुनिया की रंग बिरंगी करना मन हाय में होता है अल्लाह की नमाज की नमाज सुनने अल्लाह के लिए नमाज है ईमान है नमाज नहीं ईमान नहीं बेईमान लेकिन पढ़ते रहे कान में जंग है ऐसा की दिल नसी जंग पड़ी करे चारू बना दौरू बना फमू बना उरू बना चक्र बना नानू बना साल बना गुनाह का कलसी जंग चू की दना अमल दार सो अमल करने होए ने सामने गया हजरत को गया वाह तो कहता है लेकिन करता नहीं कब सफाई करो कब सफा करो लिकुल शहीद आलमो ईमान सलाह हर कोई निशान नहीं चिन्ह है नाम में ईमान यावे तो के निशान चिन्ह करे नो नमाज इंसान ऐसा आमाल को ऐसा की करतूता ऐसा की तौबा बद अमलना जालिम बशा कोनी गुनाह ऐसा बरन नहीं कोई बेमा कसम नहीं दिना हमारी कमाई की वजह से हमारी इबादत की तौबा ना ऐसी आवा होता है अल्लाह किसी को जुल्म करता नहीं अल्लाह ने कहा उस आवा की दे इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लाम लिलअबी अल्लाह बंदों पर जुल्म करता है कहा उस अल्लाह ने शांति की दिमागी तौबा और शांति तौबा करें मुसलमान वार रात भर करो अमल तो अधिकार दे बोलो करा मैसेज करा अमल तो इंशाअल्लाह करना करीनो हाउ की बाहर करे ओए की बोले करे तो की में तो करे तो बात हो अल्लाह ने लो कब हो बस बुला लो एक कतरा अमृत की पीछे धर्म का प्रतिजान की में आ अल्लाह जिंदगी का जवानी का कंगौदना खंगा आईना ड्यूटी लेगा सर्विस लेगा आईना नमाज पढ़ोगे इमाम का नमाज पढ़ोगे मस्जिद चढ़ोगे मस्जिद की दो बकवा करोगे अल्लाह नाम की रहमान ने नाम की गफार ने आई वो माफ तो है मतलब अल्लाह ने जिंदगी गुनाह को की अहमद बिन हंबल इमाम है नौवा तबलीग का अहले कलिमतुल्लाह के लोग है याद रखना बहुत दूर गया घर से जमन खोपड़ी तो जैसे हलक पर की कोई नहीं थे गाड़ी गुड़ा नाई
مهمانی نام اجازت کی دیتے آئی ہے ہنسی تنسیلے چگے ناکی سیدھا کتابیں لکھا نپاد مقابل تل دھورا لگاری اور نپاد فرمورا کا لگاری حضرت کا آج حضرت آپ یہاں بیٹھو میں کام کرتا رہوں گا اصل ہے کہ امام محمد نے حمد رحمت اللہ علیہ نے فرم لی دکاندار تل ہو نپاد تل اور نپاد سے تل کو لی استغفر اللہ ہاؤ استغفر اللہ پیکٹ تل استغفر اللہ ہی مجھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ احمد بن حنبل کا بھائی میرا ایک سوال بولے جی بولیے بولے نا استغفر اللہ تو رسول استغفر اللہ استغفر اللہ تل اللہ استغفر اللہ پیکٹ تو کر ہر دعا ہر دعا ہر جے سنو آئے استغفار سوگا کی کان بتایا پھٹرے آئے نبی لے تمہیں اب ختم لگائے سے آئی استغفر اللہ کی برکت کی اللہ نے آئی کی اپام با آئے نبی لوئے پگل لے اب ختم لگائے سے آئی امام صاحب نے بھائی پر کون سا ہے نم میں نبی دھوم دی ہے با اپام مدد کری تو چاہ کری ہو حضرت ہے با حضرت آئے کی چاہسی نہیں آئے کوئی کی دیش سنا جنب سنا زمانہ سنا اچھو اللہ ولی اللہ کے علی امام احمد بن حنبل ہے وہ نپادو آئی یا مما کو ملاقات پامی اونم پامی ایک پامی کس کوئی جانو نہیں آئی کی دوٹی روزی سینی آئی تھبو بھگول لگا ماں کو اونم بچہ پا گندے آئی اپا مسیح کریں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھائی سنو ننگی اپا مدرنے چونگے ننگی مچونگے آئی ماں زمانہ سکی امام احمد بن حنبل ہے نپادو اینی وہ بھٹا وہ دکاندار پیسے اللہ یہ کیا ہے آئیے نعمت ہم دباوا کرتے لگائی امام احمد بن حنبل کو دی نام آئی علم دا حاصل آئی استغفار صلی اللہ آئی فائدہ لے کیا کرنا یہ استغفار مطلب آپ کی گاڑی چلتا نہیں آپ کی دکان چلتا نہیں آپ کی مرغی چلتا نہیں بچہ پڑھتا نہیں نوکری چلتا نہیں گاڑی چلتا نہیں دکان چلتا نہیں بزنس چلتا نہیں استغفار پڑھو استغفر اللہ پڑھتے جاؤ استغفر اللہ پڑھو سارے کام اللہ حل کر دے گا قرآن کہتا ہے قرآن میں ایک بندہ آیا بولے حضرت آئی چاہی تارا سورہ اچھار کے سیارہ سے حدیث بلن سمجھانی آمی تو آستا آسا بنجا گئی سوال چاہی تارا سورہ ہو گئی بات اچھا مسئلہ سیارہ سے کیا ایک بندہ آیا حضرت 10 سال ہو گیا ایک بھی بچہ نہیں آپ دعا کرو آپ نے ہمارے بھائی کو استغفار کرو تو نے اللہ کو ناراض کیا اسے اللہ نے اللہ نہیں کیا گیا وہ چند دن بعد بندہ حضرت میرا 5 لڑکی ہے ایک بھی لڑکا نہیں آپ دعا کرو حضرت میرے بھائی کو نے اللہ کو ناراض کیا توبہ استغفار کرتے رہنا استغفار پڑھتے جاؤ اللہ عمل ملے گا وہ چلا گیا چند دن ایک دکھایا حضرت میرا دکان چلتا نہیں آپ دعا کرو بھائی استغفار کرو میری مسا کا پام جتنا سمجھتا رہا لوئے مہربان ایک میسج ایک مرتبہ سکھایا استغفر اللہ پڑھتے جاؤ مرید نے آنکھ کھانا حضرت بہت سارے بندوں نے بہت سارے افراد آپ نے ایک میسج دیا حقوق الحجاب نے ایک پوری دیا احمد بن حنبل نے قرآن کی آیات پڑھی اللہ کہتا ہے سنو فاستغفروا ربکم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يرسل السماء عليكم مدرارا پانی نہیں اسم جو بھاگی کفری کمرے تمہیں کمرے استغفار پڑھو اللہ آسمان سے بارش دے گا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم مددا یمدو بڑھا دے گی اللہ ہے بندہ ننگی اولاد دے ننگی نچانس لیتے یمددکم بیاموال و بنین گاڑی باڑی چلتا نہیں روپا پیسہ پائی دے ننگی رین گستونی مین نمت پیسہ منگائی لگ نمت کوئی بزنس ہے ننگ استغفار پڑھو یمددکم بیاموال و بنین ویجعل لکم
jannah, nangi phal bharo, nangi upar heba, nangi chimma, nangi ruji luga, nangi khati wali, loro ke Allah barkat ki sabab bharo. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. قرآن کہتا ہے قرآن کا عمل کرنے کامیابی ہے لیکن ہم عمل نہیں ہے. اجبتی دنیا کی رنگ ڈھنگا من مانی کا عوام زندگی قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق نبی کی کردار کے مطابق نبی کی عمل کے مطابق آپ نہیں بتا عمل کو بتا خوشی لے بتا کامیابی ہے. ہر کام میں برکت ہر کام میں برکت ہر کام میں برکت. لیکن قرآن سے خلاف کرو گے حدیث کے خلاف کا اسلام کی بھیدتا عمل کرو گے زندگی میں کامیابی کا بھی جانا. اپنے ماں باپ کو خوشی کرو اللہ والوں سے ملو مسجد میں جاؤ نماز پڑھو توبہ کرو اللہ کرو اللہ کیا دے گا. اللہ کے نبی بخاری شریف کی 26 آئے گا کوئی بندہ صبح و شام اپنے ماں باپ کے چہرہ دیکھے گا. کوئی بندہ نہ کوئی اولاد نہ ماما باپا نقصی نہار ایمان چکم درگا امر تن کو بتانا پڑتی حج مقبول امر کے سوا پاگے سبحان اللہ. نام میں توبہ حاصل اللہ نے قبول توبہ جائے اللہ کے نبی نے کہا اولاد کو ماما باپا کے چہرہ دے سو نظر دے بتانا پڑتی مقبول حج باقی گرانٹڈ حج باقی سوا پاگے اللہ کے نبی. کوئی بندہ یا رسول اللہ کوئی بچہ اپنے ماما کے چہرہ ماما باپو چامر حرام نسینا ایک دفعہ کرو بچہ حدیث سوا پاگے ہاں کئی کو اولاد کو ماما باپو ایمان نبی پایا چامر کو اتار بڑھتی ڈیلی ہر چامر مقبول کی سوا پاگے دیئے سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کیسا کتنے چلے گا اہل اللہ کی دعا ہوتے اللہ کی دعا ہوتے قرآن تھوڑے دیر کے لیے پڑھو اللہ کا تھوڑے دیر کے لیے کرو ایک وقت نکالو توبہ کرو اللہ سے مانگو یہاں تک کب تک آدھا گھنٹہ 10 منٹ اللہ کرو سوتے ہوتے اللہ کرو دعا مانگو اور بن جاؤ اللہ کا کب اللہ نبی قرآن دل جاؤ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب جتنا بڑا پاپی ہو پہاڑ کے برابر گناہ کیا ہو توبہ کر اللہ سوئے گھرے کدھو ددنا گناہ میں ہم کر رہے وآمنا ایمان نمائے طور متجد طور وعامل عمل صالحا نیک عمل ہم تو بھروا فاولئک یبدل اللہ سیئات بدلا ماضی زندگی کا حق گناہ لے وقت اللہ دیکھیے ہاتھوں کے سبحان کوئی بتا ہے اللہ دیتا ہے اپنی حیثیت سے بندہ نبی مدی بندہ کیسے نبی اللہ نبی مدی اللہ کی حیثیت نبی. کوئی مینیجر اپنے اور دن میں یونیورسٹی گپی میں دکھا نبی نے میں دونوں مقاید دو بولو بھائی اس کمپنی میں کام کرو تو تمہارا نوکری کا پیسہ کیا ہے مہینے میں 15,000 ہے 15 روپے. اگر مالک آ کر کبھی دیکھے تو 16 بھی دے سکتا ہے 17 بھی دے سکتا ہے بونس اتنا کوئی ہے تو اللہ سے مانگو اللہ دے گا اپنی حیثیت سے اللہ کا دیتا ہے اللہ کا ایکا پر ہوتا ہے اللہ کا دیون ہوتا ہے اللہ رب العالمین اللہ اور بہت سے وہ کوئی ہے تو اللہ زندگی گناہ نام آپ تو بیو ایب اللہ صحیح نبیہ صحیح طریقہ سے کبھی اللہ کا اپنا دیوتا رو دی انشاءاللہ اللہ کی کئی باتیں ایمان سے منتاؤ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پائدہ کیسے کیے تھے حدیث سے بات لائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ النساء الجنہ جنتی نبی لوگوں کی سردار فاطمہ ماما کے اولاد کی پریوار کے نبی نہیں ایمان سے ورنو صحیح طریقہ سے ایمان سے زندگی لے رہا
ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے، چاہے عبد القادر ہو، زمانے کے جتنا بڑا ولی ہو، زمانے کے جتنا بڑا محدث ہو، ماما جو شہیدہ اولاد تو پرورش میں ماما متن کرے نماز چلو، ماما مسجد چلو، ماما سے دعوت علی شدھو صحیح طریقہ ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان سے سنتا دل نرم کرو، مت کی پیچھے بھاگو، ایک کرنا مت کی پیران چین دھرو گندی اللہ کی نبی ہے با آدم کی بندہ کی ہچا ہم کو جہن کی میں چاہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نوما فجر کی نماز ہوئے، عشاء کی نماز ہوگا، تلہوئے فی صدورہی امسلہی ایرون بیشن سہلے شہر قرآن رضی اللہ تعالی فاطمہ کیا مجرہ نشیگا نتبول ہوئی پر کرے گا فاطمہ رضی اللہ تعالی بحری مدتاؤ آئیدہ مدر کی نماز ہونا کا عشاء کی دمک تصویر جتر کاکر بھولی ایدہ کاکر کوئی درو مدم دا ایگی پاہ نبی رحمت اللہ لگا ایگو دام فاطمہ نگم کری جائے ایدہ کی پاہ نسیل مدام دی دور کی بات نسیل مد مری نسولے نچانو پہ فاطمہ کی پکتا اسی نتنا کری بچنگ لبائی دلائی رہے اللہ کی نبی نے فاطمہ نگت رہتے نبا نبی رحمت اللہ علیہ سو لائی رہے نسی چلا سلے نسی افطار منگائی گئتن کلا کنت تومیننی اور منتا نبی رحمت اللہ علیہ نمبرات رہے رہی افطار باغت کرے ای کوئی رو دنیا میں گھلنی تل حولی بنن کی دمکتا تل حولی بھائیچانے کی دمکتا یہ سل بنن کوئی دمکتا کی بچے کا مدنوام ای سنگ سال بنی ای کی یوزبا کی دمکتا ای چائے پانو کے یوزبا کی دمکتا ناکی دمکتا تیس کو بنی علی منتا ای نوان دوامتا ہے گئے مطمئتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علاقے بچانو پہ فاطمہ علی شہر مدادہ بچا موادہ کرند تجید پر امی منتا علی کو کمل کروالی نم راشی تو اللہ راشی بچا مواد راشی ہوتا رکھوٹی اللہ راشی نے ممام پر بچا مواد نراشی ہوتا رکھوٹی اللہ نراز اولاد کی تمام پر نراز اللہ نراز ممام پر خوشی اللہ خوشی نبی کی بچا مواد خوشی اللہ خوشی بچا مواد نراز اللہ نراز کوئی نبی دنیا بجان سنگرے مکرم نپال ہوئی نپال پھٹا گلے تو پر واللہ یہ بی آئی راشینی نارا سے اور لگ لگے نبی تو اللہ جنت پی گنی کوئی نپال ہوئے نبی آن سنگرے کہیں تو نپال تو پر واللہ یہ بی دنیا بجان چکرے آئی راشینی نارا سے اور اللہ کی نبی ہر لگ لگے اللہ نمام جنت پی گنی سبحان اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی والے نمود سوال بتاؤگے این نمو جتنا خدمت اور پانسی چاہی گیا لگی نا گئی تک تا رسی رہایو نا رسی تو اللہ رسی شہر خدا نے رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ زندگی بھر تک کبھی دنائی کو ناراض کر دے کبھی دنائی کو دیمان کر دے نسی پی لے رہو نسی گا لے رہو سارے کو نوتانی ایو مدارت کو نوتانی ایو بلان حمد کو نوتانی کبھی دنائی دے کبھی دنائی ناراض کر دے کبھی دنائی دیمان کر دے آلے فاطمہ آلے رسینی نبی رحمت اللہ علیہ رسینی نبی رحمت اللہ علیہ سلام مبارکہ بفنگی فاطمہ نندی جنتی نبی لوئی نمکی سرداری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی لگا دنیا میں گھلنی ایسی کے بطن دنن نگو دائیو کنو دنیا میں پودوئی بیو اولے منتا دنیا میں گھلنی ایگی چا حسن حسن بسو سے درنگے نام اسلامی تمکتا کتاو قربانی تاو دام تاو نال تو بطن دن نبی کے لگا ایگی چانی سبو پرورش تو اللہ کتنا پتا بروسیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تکی حل کرے منتاو لے مکنگی بنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن حسین نفا بچاؤ مانا دفن کرنے مگر تیار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام در وطن در دنا رسو لگا قبر کی براک در کوئی قبر شمدن دوی جتاب در او قبر قبردار نبی مدرسی لاغ دوی با نبی رحمت للعالم کی مچان پر فاطمہ نے قبردار پہ اپنی دو گنو قبر تکی جاؤ لاتے اور قبردار نمود لاتسی پتاوی با شہد خدا علی کی بی بی علی فاطمہ لی بیاد بھی دو گنو جاؤ
لنکی نپاپڑ مکی سردار جوان سنگی سردار حسن حسین جی ممانی خبردار بیاد بھی توقع جواب آئے بھلی شبو خبردار نصیدہ مدلات رہی کتور بنو پیے سے نبی رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشانوں پہ فاطمہ نے بیاد بھی توقع قبر کی جوابوں ساتھی شنو نال سندھانے نواری کنارو مسکن دے حسن کنارو مسکن دے حسین کنارو مسکن دے فاطمہ کنارو مسکن دے نبی رحمت للعالمین کنارو مسکن دے این فجر بوار کرو دریبا آدم و بندہ ایمان مسو عمل صالح پورے پتار اور دماغ کی تمام جنت کی کلام ہوئے نہیں نظر جہنم کے گواہ ہوئے نہیں اور ایمان سمجھ رکھا کہ کی زندگی ایسا عمل نہیں رہا ایسا نماز نہیں رہا ایسا ذکر نہیں رہا ایسا دان کرنا نہیں رہا ایسا نجات اور سبات کو لگ رہا ماتو کے عمل کو تبکاتی نہیں اللہ کا قبول تو رنگنی آدھو کے خاطر کہ اللہ میں جنت کو گنی نہیں عمل کرو نجات وابو کشیتا و نراز گیتو گنو خدمتا قرآن پاہو نماز مطمئنہ شولو دلی پلی کی قبل کا اللہ دنیو نجات وابو دے دلائی سبتی دلائی قدر دلائی مومن دلائی بملو دلائی احکامات دلائی اولاد کفن پھر پیٹ کر گئے الگ پہ آئے اما پاک کو بتوان انگائی سوارو گنو اولاد کی دشر ہے نجانا سوکی دلائی کفن پھر پیٹ کر الگ پہ آئے نترے کا ترانی نتوں گا دفن تو کی بھئی آئے امو منو دلائی پہی لگر کی دعا واللہ ای چاہی کی واقعی دشر اللہ کفن پھر پیٹ کر گئی امدار اللہ کرو مولا ای دعا تو دن پروردگار نمائی آئی پالو نمائی تنبیو ای چاہتو نمائی تنبیو چاہے واسا نمائی تنبیو اللہ رسینی نار رسیویو دعا تو کرے تو مولا کی تم کے دعا کو دعا دی ہزار حضرت اولاد ایسا پورا کرے کفن پھر پیٹ کر لگا ایسا نتوا سب جارو تے کفن تو کرے موا رسول بگن دے بچا رسول بگن دے نا کوئی تارم بھئی آیا ایتو کی کسانا بین نورد کی اولاد میں ترون نتو دکو رکھا فجر پتم دیو رکھا بورا کری تے نوما لگا کم ترے تے مہیم دکو رہی ماما وپا پا حقم کنے گھندے ماما دسو ہم دے اتنا مصیبت جوان بچانے پاسو روزی کی دمت کندو تا حجرمات پیسانا بچلی کفن پھر پیٹ اور پورا پتو ماما نا ہانگ رہیں دے مسام نا ہانگ رہیں دے ماما نا ہانگ رہیں دے گا دیکھی نتیرم بھئی آئے ادھر مدن دکھولا لگا دمادا سن کا دفن توے ناکیا کس کو محمد کوئی بھئی آئے دعا کرو اللہ کی نبی کی فرمان کوئی ماما بانے مچا مسئولی تو مکمہ کو تکتا دعا کرو اللہ ایے چاہتن نگائی جائے پہلو بدیس لے لو عیشت حرمت کی سعادت قدن اللہ ہو ایسی زندگی ہنگل ہو موت تک اچانت موت ہنگل ہو دعا کرو نبی کے فرمانی اللہ میں پادت ہوئے سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلمی قرآن نے تعلی کہ تو اے کوئی عمل تو دے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی مسلمان اللہ کے نبی نے تموتون کما تحیان او بندہ سیگنی جیسا کیوگے ایسا مروگے وتحشرون کما تموتون جس حالت جس موت سوا ادو کی حالت حشر کے میدان کا ورگنی نماز کی حالت میں موت اور نماز کی حالت سی بتار پڑتی حسن نماز کی بنوتے چلا گنی بے نماز کی حالت سی بتار پڑتی بے نماز کی لسائی ہو رگنی بے پردہ کی حالت سی بتار پڑتی بے پردہ کی حالت سی بتار گنی ہندوانا مشرکانا کافرنا حالت پسیلے بتار پڑتی ادو کی حالت سی گنی اے حشر کے میدان ادو کی حالت آگل گنی ادو کی حالت نام کی حشر بتار پڑتی رب العالمین جنم کی بیتے ہم تگنی مسلمان آوات کو پرورش کرو شدرتا ہو دیتا ہو اسلام تا ہو قرآن تا ہو نترک رہے اولاد ماما پاک رکھتا بیچارتا ہو بیچارتا ہو گنے رب العالمین قرآن علیہ آلو ربنا تعالی سعادتنا وقبرانا فضلون السبیل ربنا آتهم لعنا جعبائے ونعلهم لعنا کبیرا اور مسلمان مناوے باقی بچا مسلو کی حق کر لئی بنی اللہ کو نماز تاکنی دن طاقت بنی پردہ طاقت بنی قرآن طاقت بنی اسلام طاقت بنی اللہ نبی نماز حضرت سیبتا رما بچا مسلو نبی پتا گیا حضرت سی رما ہے قیامت کی بتا اولا رکھنی اللہ ای ایمان ای ایمان ای پونگی
আমরা প্রতিদিন তাকবীর বারাল্লাহ কুরআন তাকবীর বারাল্লাহ বে পতা চলা পড়ি বারাল্লাহ আইদি জাহান তাওলি আল্লাহ আইদি মাই বাবু জাহান কি মাইলা ডাবল সাথে প্রিয় রব্বানা আতানা সাদাতানা ওয়া রব্বানা ওয়াল্লাহ আই গো কি আল্লাহ ইমাই পাইছি না ইয়া মাগো তুমি লাকুম আল্লাহ فأضلون السبيل أي لما نكني فضل كني ربنا آتهم ولئن ما يبرقوا دبل تسبيو ضعفهم ولعنهم لعنا كبيرا وقالوا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين परवरदिगार ईमान ही पानेया बनाएगा अल्लाह ऐ दीवाना ऐ पूरा दिन तकबीर मारना है लमाना बने अल्लाह ऐ इबादत करो ऐ ईमान करो ऐ यामत करो ऐ हज करो ऐ चाय वालो करो मामा की कौन की याद भावना का मागे लगो को सुन लो के ताबो के अल्लाह राशिद अल्लाह इमाम इनके जगतार बड़ी तौबा और बिसे मुसलमान अल्लाह ने कबूल कुरान करीम में बताता है जावा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर यदऊन रब्बहुम खौफा व तमआ अरबु बंदे आइना बरकत करो अल्लाह करे वल्लाह जिंदगी भर गुनाह किया ऐ गुनाह को क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन का कबला दिन रात तौबा मिट्टी पीछे ढलवा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी गुनाह इल्लल्लाह को बिगड़े सुभान अल्लाह कुरान के अल्लाह इबादुर रहमान الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أدو بندے اللہ رب العالمین کا بلغا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اے کو جہنم کی بجری گھرو جہنم کی بجری گھرو اللہ کے نبی نے کوئی بندہ مدم منا نماز لگا سگایا سے سورہ توبہ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والله جهنم کی میں گئی بھیجو جہنم کی میں برداشت ہو بکم اللہ مدم منا نماز لگا منا رسو بتا پڑ دی جہنم کی میں حرام سبحان اللہ ہے رہو ایسے تم نے থাকুক বাড়ি কাঙ্গল বাড়ি পানুকি আল্লাহ के नबी है तो बाकी समस्या रे समाधान दुनिया में कोई अशांति कोई बेचैनी नहीं हो लोग अल्लाह आशा भगनी शांति है गनी नुगाई आई भागना है अबू भाई आहा अपने ईमान की हिफाजत करे ईमान को हिफाजत और बनी पानुकी दुनिया का सुख दुनिया का आवा बाहर को बाकी अशांति है तो असम्मानी ले रो सीन बगल बगल में मत क्या है सुभान अल्लाह ईमान की हिफाजत क्या लो ईमान की हिफाजत क्या है अरवा नमाज नमाज है ईमान नमाज तो ईमान की दुनिया को शांति रिजक की जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन सुभान अल्लाह नमाज की ताकीद होती दो नंबर आमाल सालिहा को बढ़ाते रहो नेक अमल अहमद हम जितना रहे बसी यार बटे है दुनिया का शांति बढ़ते वक्त बाहर वाले जन्नत नंबर 3 गुनाहों को याद करके रोया करे आएगी जिंदगी दाऊ को गुनाह को याद करेगा मकुरा ने थका लगा अल्लाह ताआला अल्लाह ने कबू वो इन अल्लाह को शांति दूर करनी सीधा लगा अल्लाह ने जन्नत की सुभान मरी सुबह अखलाक को हसीन बनाओ चेहरा अखलाक चरित्र सुंदर तो अजब अखलाक को अपनाइए आले सलाम नाहा सलाम आले हंसी खुशी नाहा हंसी खुशी लोग मके सलाम आज की गैर अन्य धर्म को मुझे सब व्यवहार को इस्लामी मैसेज अजब अखलाक
فجب کلچر فجب ویوہار لوگ چاہے ہندو ہوئیسنو غیر ہوئیسنو ابھی ہوئیسنو اجو ہوئیسنو آہل ہوئیسنو نام ہوئیسنو تھکسی آدم پاکلا کے بعد فتریبا ماں کی دنیا دا شموشا لئی ہوئے سیمہ کا اللہ نہ جنت بیلہ اسلام اللہ کی کئی باتیں اللہ رب العالمین قرآن دلوئی سندوں کے تاکر نبی رحمت العالمین سندوں میں اور آپ اے کوئی دا علم کہی دے آہاں سوال سے کریں اللہ کی نبی علم اور ذکر ایک ہاتھ میں علم ہو ایک ہاتھ میں ذکر ہو وہ انسان چلتا رہے گا جیسے آسمان کا ہوا کا معاش ہو گئے اچھیلا مسانی کا پائیبا سیم کسیم مسلمان کی ایک ہاتھ میں علم ہو ایک ہاتھ میں ذکر ہو وہ زندہ مسلمان ہے وہ اڑے گا ماں چلے گا ماں کی زندگی اندھی ہوئی ہے علم بھی ہونا چاہیے ذکر بھی ہونا چاہیے ذکر اللہ کا دو اور ذکر نہیں تسبیح دھاریا تو ذکر نہیں نواز میں ذکر نہیں دعا سے ذکر نہیں جتنا اللہ رسول اللہ کلام با طور طریقہ مدو کو اپنے لیے بھائی ذکر ہے سن جب رسول بیعت دورے گا اللہ سے یہ بھی ذکر ہے ہر حالت کا اللہ کو کاؤ با اللہ کو یاد کو با اللہ کو نصیبہ سی انسان میں اللہ کل رہا ہر آرام کا ہر مقام کا چار رسول الحمدللہ پانچ رسول الحمدللہ پیر رسول الحمدللہ پیر رسول الحمدللہ اللہ کے نبی کاؤ رہا ما اللہ کے شکر گزار بتائے اذکر کمار کوئی پاکشن لیتے ہائے بندہ ایدنی کو ایدن بیاتاونی نگئی کو شرم تاو ایدن کو شرم تاونی نگئی کو دہائی بھائی نمودر دیگی اللہ کا قیام نہیں بندہ کسی انسان کے جوتا کی چپل کی سیلر کی منع تک رسول اللہ ہے اللہ کا دے پانا اللہ سندر کو کہنا دے کیا مطلب آدھگا سیلر کی فدا سے تک رسول اللہ نے ہوئے اللہ کس نے بڑا تک ہے ناک کیوں ہر کو اللہ دائی ہو اللہ نے لوگ بھی اللہ کو کہو خیر عبادت سے اللہ کی پرورش شدھ ہو نچانے والے حق مسجد مدرسہ اللہ برکات پوچھتا کے ساتھ قرآن کا تلاوت اللہ اللہ کا کرتا اور تسبیح اللہ کا یوم ستسو عبادت نہیں تیس مسو عبادت نہیں چار مسو عبادت نہیں پردہ پوچھتا کے ساتھ لئیو اللہ مسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ مفتی صاحب ناکو کی مطلق چاہوا امامت کی مطلق ہے امام کی مدرسہ کی مطلق نہیں خالی طریقے کی بات نحبت ہے امام سام ہوئے دیشی خالی حقیقی ماں پورے پڑی ادھو سامنا تعالی رہنا کوئی نہ کھیل پورو حقوق ہوگا عمل تو ہوگا نہیں کام ہوگا ہوسی دین تمسی ایک ہاتھ میں علم ہو ایک ہاتھ میں ذکر ہو آدھی سے ہوتا ہے علیہ کا بھی تلاوت قرآن وہ بھی ذکر اللہ آئیے بات نہیں ہے قرآن تلاوت ہو اللہ کے ذکر دو فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ لِكُلِّ أَمْرِ ہر سمجھتا سماتا تب میں اسی کام بولے گا اللہ یا اجازت چلو جاتے دعا تو چلے گا مسجد چلو جاتے دعا تو چلے گا کالج چلو جاتے دعا تو کرے گا مکان دو چلو جاتے چلے گا اللہ کی ندی اسمعوا لکم حدیث میں تم رب کی بات سنو تمہاری بات سنی جائے گی اللہ کی بات پاؤ نہیں بات لاتا بھی اللہ کی بات لاتا کہ اللہ نہیں بات لاتا تو یہ نظام نہیں ہے ایسا ہونے سے یا واسطہ اللہ کی نام سے کار کرنی رب کو مانو رب کی بات مانو رب کو مانو رب کو منواؤ اللہ کو دیو اللہ کو کھاؤ باقی میں یاؤ اللہ نے بھائیا قرآن کیا کرنی اسلام میں مسئلہ اللہ المحمد الحمد جو رہیگا جو کھن جبا کھٹی تھا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کو لا کر دبنی ہو کر دبنی چیسٹا کر دبنی نماز مطمئنہ بھار دبنی تسبیح تحلیل دعا جو کنگے بلو پردہ خوشیدہ کے ساتھ اولاد کو شکا دنیا میں سکھا کے ساتھ اسلام میں سکھا سکتے ہیں دبنی جنرل سمت ہوتا ہے اسلام سمت ہوتا ہے ابو نہیں لگتا ہے چلی بھی یاد ہوئے دنیا کا ہر کو لوئے سمت ہوتا ہے خودپی کی سمت ہوتا ہے خودپی سیاہ کرتی محبت پر سے چاہتا ہو جانے گا سامن سے بار بھاؤ نہیں کو بڑیا گلو لگ کو خانیہ گلو لکھان پردے کا ہوتا ہے خانیہ گلو لگ کو خودیا کی سمت ہوتا نہیں خودوں کو سمت ہوتا نہیں سور کھٹے ہی جاؤ لگ
দুটো বাগান খাওয়া সেম সমস্যা রোজ রাখানি মিয়ল রইব কি খাওনি কানা বসু করে নগরু কানা বসু তুচ্ছ হগরু কানা বসু হেল নগতে নগরু লোয়ে आपको इज्जत कदर तवज्जो चलो जुनायद बगदादी कैसे बने एक असहाय लाए रबी को अल्लाह के नबी की हदीस अमल तौफीक मरना हनुमत को मैं खोले बोले गोशले जिधर हम की मरना जुनायद बगदादी ने चाहिए निकू वाले पाले दिन में नमाज नहीं रोजा भी नहीं जिक्र नहीं तस्बीह नहीं बसीर नहीं मदरसा नहीं कुछ भी नहीं जुनायद बगदादी 48 Allah subhanahu wa ta'ala एक हनुमान लाए मकबूल सिक्र बरना हदीस अमल तो अल्लाह ने बाप कल का जमाना नहीं बोली जाए अमल तो बोले इस्तिग़फ़ार को बोले अल्लाह का बोले तौबा बिल्लाह को बोले मना सुबह बचाने वाली दुआ को बोले औलाद विदेश में दुआ को बोले शादी के दुआ को बोले शीघ्र बहाल की दुआ को बोले पर्दा को सीधा इशारा कर दो मी बहाल के बोले आजाद और पढ़ने होगा लगा हो तो बोले अचानक वाओ बोले इस्लाम इतना हो जाए कोई रुपया आजाद और पैसा की कदर की हवल अचानक हो कोनी हवल पर इसमें के लगे वाला अदिस यो बराबरी लावा असा भाई ने इसमें एक पटा को ले जाए शेर और में रुपये को कदर हवल हजर नवासा अल्लाह के नबी हाय बात आलो हाली दे माना इसमें हजर गबल अव्वल दफा हजूर में लागे इस्लाम इतना है इस्लाम नवाजी नमाज हजूर में नाटक तहज्जुद का नहीं कर सो तौबा मतलब तो दुआ नाटक तो हम जिक्र नाटक का उन्हीं उतारवा देखेगा आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे ना के बच्चा की इज्जत तो करी नमो ने सलाम तो करी नमो ना जाओ तो करी इज्जत करेगा अगर आप रब से मांगे अल्लाह को मानो अल्लाह को मानो रब सहायो पड़ोस का इज्जत नहीं यू मनु इज्जत नहीं नबो हो तो लागे ना हगल का तद सलाम करते सो तो गयो आदम एका करते मा हाथ सो गई हो तो लागे 40 दिन अमल करो कुरान की तरफ ले जाओ इस्लाम इतना है खैर अल्लाह की घर मस्जिद था गाह फम्मा तदारुsul ilm sa'atun min al-layl khairun min ad-dunya wa ma fiha दुनियादान गाहकन साथ एक घड़ी एक सेकंड एक घंटा गाहकन अल्लाह तौबा खैरुम मिन दुनिया व मा फिहा दुनिया वसुन दुनिया के बंदा जान विश्वासे पोनवसी कोपी बाल बिक्री तोरगा जितना रुपया पैसा मानो अल्लाह की नबी दा सदका खैरा तो रुपया हे सो कबले सुभान अल्लाह अल्लाह ने गाहकन को कबल सी अल्लाह की है अपा मलैबगी ने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद सी गजर के सुनना हर मस्जिद है माशाअल्लाह ये ईमान के अलावा यहां के घर बन गया अल्लाह के घर भी बनो अल्हम्दुलिल्लाह पैसा लो लो से करते माशाअल्लाह लो मत लगा कोई मस्जिद ऐसा नहीं आपको निकाला तो मस्जिद का अल्लाह ने आपको घर बनवाया अल्लाह के घर भी बनाया तो अल्लाह को खुश हो जाए तब से इंशाअल्लाह बोलो वैसा लो मत और खुदा दसों लाठी अमसनियत तरी बाबू ने बयान की तो तुम करना लोग मन से मंगा तारा आपका इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा घर अल्लाह के घर से बचाने से ये भी निजाम किंतु हराम पैसा मस्जिद में मत लगाओ आप ही मस्जिद में वाले भाई ताहे लगे से पैसा खा जाते ठीक है इस्लाम तुम तो ये सुनते हैं नहीं सूद खाने के से पैसा दे मस्जिद सूद चावल की रुपया पैसा अल्लाह के घर से चखा गए पीर देने वाला तो भी कटोरे रखो लेने वाला भी उससे मत दो वो दे अपने हलाल से दे देने वाला चुप चुप के हलाल से दो लेने वाला उसे कुछ ना कहो हराम हटी गयो आगे दिन कुसूल आकानी आशा होगी ये नमाज कबूल होगा अगर तो याद करो तो इंशाअल्लाह मस्जिद की मदरसा अदो को नाला मिला से तो बोलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना आपको दावा खा के लो है जरूरत है फजल अल्लाह की घर से तक पूरा दोषी अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाय लगे नाम लगे हे नाम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को विवा अली सुबह आमान नबी अल्लाह की नबी मदरसा तेरा आलिम मस्जिद जिबे को दा छोट बोल माले रमी वात है मस्जिद यारा से पागल बच्चा हाजिर बहुत पढ़ने सुनते हैं सिकी जान तो बोलना है तशकील दौरगा
جس کا 3 بچہ ہے اب بھی اللہ کی نبی کی فوج ہے عالم حافظ قاری وغیرہ کو محنت ہوسی 10 گیا تو 2 تو بنے گا انشاءاللہ ضرور ایک محلہ آپ نے عالم دربتی جتنا بڑا مسلم اللہ سے تو کہیں کوئی ہے نہیں اگر نسل کا قدر بڑھا اللہ کی عالم کا دعا کرو کچھ نہیں کر سکتا دعا کرو اللہ کی قوم کا امت کا مسجد چاہا قرآن حدیث مسجد چونگا کرنا اللہ کی عالم کی قوم کی شبک قوم کی لچکا سماج شبک امت کی رہبر و ابن بوگمبا بیوسی پہلے اللہ دعا کرو اللہ رب العالمین میں کن کو آئے کتاب لگی ہے نام دوغا بڑی توفیق میں سوئے چلو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا وعلى آل سيدنا اللهم صل على ومولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اے خدائے ما عطا وما وفا رحمت المر من رفتا برجفا آتنا في دار دنيانا حسن آتنا في دار عقبانا حسن يا غياثي عند كل كربة يا مجيبي عند كل دعوة يا ملاذي عند كل شهوة يا معاذي عند كل محنة خدا وندہ گناہگارم گناہ بیادت دارم رہائی دا شکارم باستغفار یا اللہ دعید مدر راہ شیطان پناہ دمدر جائے سیان عزیز زندہ پر خجلان میرو نمار یا اللہ ایک گویا ایک دانم در دل گرا بستم بدل تصدیق امیدارم زبار قرار یا اللہ جسر کا پا گناہگارم حقیقت راسک بدکارم بفضل خیر خود رحمت بنی بدکار یا اللہ واللہ کوئی گناہگار خطاکار سیاکار بدکار اللہ آخرنا کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حکمتی اللہ یا اللہ ایک رسول نے خاطر تک قربان کری یا اللہ جو پر ہم کی زندگی گناہ تمام قبول واللہ ای بلی ایمائی پاکور باشے پر ہم کو جنت باشر اللہ یا اللہ ایمائی پاسے جالے بجے کا مطلوب کے توفیق بھی بنا اللہ یا اللہ کوئی کوئی ایمائی پاکے کے وقت نجات کے ذریعہ اللہ ای کوئی اولاد اس میں کوئی بھی نجات کے ذریعہ اللہ یا اللہ کوئی سی دنیا تک نوما ہر قدر اپنے مولا ای کوئی سی کرمت اللہ کوئی جواب نکو کنگل کے دعا کرنے والا ویلو اللہ واللہ کناڑی کرمت موضوع کرنے کندے اللہ کناڑی موضوع کرمت ہوئی کندے اللہ یا اللہ نسی کی دعا جواب سور بیا اللہ نسی کی
سے نصیب کو جو رب یا اللہ یا اللہ پامن میں تو علاج میں تو ہے مولا نماز حالت بہت ہے اللہ رمضان تھا بہت ہے اللہ مکہ مدینہ بہت ہے اللہ اللہ مکہ مدینہ بہت ہے اللہ یا اللہ کے گھر زیارت بار نصیب ہے اللہ اللہ بنا مطلب بار نصیب ہے اللہ میزان رحمت نصیب ہے اللہ مقام ابراہیم کی تو کرنا نصیب ہے اللہ اللہ حتیم کعبہ کی تو کرنا نصیب ہے اللہ حضرت قبلہ نصیب ہے اللہ مطاف نما نصیب ہے اللہ یا اللہ صفا مروہ نصیب ہے اللہ سعی صفا مروہ نصیب ہے مولا ناکہ حبیب کی رضا ترجمان چل کر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ ولی بار بار توفیق بنو اللہ یا اللہ ریاض الجنہ کی نوا نصیب ہے اللہ یا اللہ ریاض الجنہ کی بار بار نوا نصیب ہے اللہ اللہ ناکہ حبیب کی رضا ترجمان چل کر اللہ اللہ کی دعا کرنا کہ حبیب کو آمین یا اللہ اللہ کو قرآن قبول سمجھ تو یا اللہ خاص کر کے اللہ محلہ سے اللہ مقبول قرآن قبول سمجھ تو یا اللہ مردگان کو معاف تو بھی اللہ یا اللہ ایمان سے پردہ نصیب یا اللہ اللہ جوان سے مخالف ہونے والے تو ہے اللہ یا اللہ ہر بمر لمحات اللہ کی ذکر فکر تو بھی اللہ یا اللہ زندگی بھر نہ کی اللہ ناکہ حقیقی درشے کا بندر پر توفیق بھی نو اللہ ایک سنت گزدہ تو توفیق بھی نو اللہ اللہ کو ایمان منت دین قائم ہے اللہ تلاوت کو مزریا نصیب ہے اللہ تلاوت کو نصیب ہے اللہ ذکر نصیب ہے اللہ توبہ نصیب ہے اللہ توبہ نصیب ہے اللہ والله کی شاہی دربار کو ٹھگل کرو کرتے اللہ اللہ نا عالم الغیب السمیع البصیر اللہ اللہ پر مت اللہ کا مقاصد پورا ہو اللہ اللہ پر مت درشا بنے تو کارنامہ ترتیب ہے اللہ اللہ کو جہان میں شکایت کرنے کو بلا اللہ مسلمان کے درشا بنے جتنا کامیاب ہے اللہ اللہ مسجد آباد کرنے والا ہے اللہ اللہ مسجد آباد کرنے والا ہے اللہ مسجد جتنا ضروریات کو اللہ غیرت امداد تو بھی پروردگار اللہ خدا کی نبی کو بھی توفیق بھی اللہ مسجد مدرسہ قرآن شریف حدیث شریف کی خدمت تو بھی توفیق بھی اللہ واللہ حق دین کیوں کہ اللہ پیدا ہو بھی توفیق بھی اللہ اللہ نہ کوئی اللہ اللہ نہ کوئی قبول اللہ اللہ نہ ذکر دل سے تبی اللہ نہ ذکر نہ دل کی تعالی حق کی اللہ نہ ذکر نہ دل کی تعالی حق کی اللہ یا اللہ اللہ پر مت اللہ دین کی مقاصد پورا ہے اللہ نصیب مغفرت سے جانا قبول تو بھی اللہ گھر سے میری کا وسو اللہ اللہ نہ کو سنا کے حبیب کی راضی خوشی کرو کہ کو فرمان قبول تو بھی اللہ اللہ گناہگار خطا کر تو مسافر یا اللہ نہ کہ حبیب کی فرمان مسافر کی دعا قبول اللہ اللہ بالکل مقبول اللہ نہ کی حفاظت کرنے والا اللہ دل کی بیمار اللہ سول بیمار اللہ اللہ سر کے بیمار اچانک موت کی حفاظت کرنے والا اللہ بالکل اللہ اللہ کی دین کی خدمت تو توفیق بھی نو مولا تمہیں تجھے کی نہ کی برداشت کی مانگ اللہ بیان تو اللہ علم یاد عمل یاد اللہ نہ کو بھی علم کو عمل تو پوری تو اللہ اللہ تجھ بول بھی والله سنادت بول بھی والله اللہ آواز بول بھی والله دین کی خدمت تو توفیق بھی نو اللہ اللہ زندگی تمہارا ناک قربانی کو اللہ کی شہادت تو توفیق بھی نو اللہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا رب.